Pentecost program here to te si bai vekole Emilia lal nun pui kani a tunkar chunga kaushan rongbol na chansin clear ni longai thlang u Mizoram UPC district som pathum zinga paruka in khom pui manzo to ni in November ni sari zir top zan atang khan district pasari te chuan in khom pui an mangchan vele a Mizoram UPC pui pa ba ka general headquarters atanga man pui an ni Marchak district in khom pui hi bong kon kaushan biak ina man ni in upa efla remoya executive chairman chuan hova khotlang district in khom pui hi Reverend Rokhuma general treasurer chuan man puin leng pui bial mun pui kaushan biak ina nga ani Ramthar district in khom pui hi markholiana nga ni in Reverend Tilal Ding Liana general secretary chuan aman puya foreign missions board secretary upa kelal sang zwala na troi omani Lunglei district in khom pui hi lungsen koshana man ania ATI principal Reverend Ngur Than Parasai lo chuan aman pui bok Manipur district in khom pui chu saikot koshana man ni in Reverend Lelngai Zwala secretary general Sunday school department chuan hova Tripura district in khom pui hi Reverend Lalwat Fela secretary general missions department chuan man puin Agartala Bial Gamcha Kobra koshana nga ania general missions department executive board member Tirkau Simal Somsangan atroy omani Longklai district in khom pui hi Reverend Si Lian Sanga area secretary chuan aman pui thunga vachuang pui koshana nei ani Mizoram UPC Executive Chairman Upa Efla Remoya chuan November ni Pathiani Mangkhan Mall Chom North BLLD Seminar Kam Revival Mall Chom North Koshana nei chu aman pui Pathiani chunu in khoma Pathian tu takle thu pui chang sang mangin seminar ane pui ani Mizoram UPC Puipa Committee chuan kumsang ni somni panga General Assembly program ati chuak December ni sompani atanga ni sompali Pathiani manghian Ardeng Trauma Hall Mall Puya General Assembly man anidona hengmi te hi thushil tu atan ruat anni Zirtop Zana Reverend Biak Munrem Supervisor Tripura District Inrini Zana Upa FH Ramliana Chairman Planning and Financial Board Pathiani Zinga Upa Efla Remoya Executive Chairman Pathiani Chonhuwa Upa Zanghing Lova Champai Pathiani Zana Reverend Pilarin Oma General Superintendent General Assembly Zai Turte Zirtop Zana Lanmangai Zwali Damdiai Sen Von Bial Inrini Zan Zai Onram Ngaka Sai Pum Bilko Clear Bial Pathiani Zing Rauchan Hlui Ainon Veng Cholmun Bial Pathiani Chonhu Upa Vanal Ngaka Cheural Bial Pathiani Zan Laldu Saka Chumpui Kolasi Venglai Bial Te Anni General Sunday School Board to November nili thole ni khan committee room General Headquarters Office an Trukhoma twal chung tina Pathiani choma a Sunday School nei ani vek theinan chakzo ka malak an rel General Sunday School Board chut khom hi board chairman upalal nun tluang a sailo chuan akai shuaya October ni khat sang ni somni panga a general board meeting an nei zo ta clearlet na neya tluang taka an nei zo thei chu lom omanti a malak na tur poimo tak tak an soi hau bokani General Sunday School Board ta hian Mizoram UPC bial tin te chuan October tharal ma in budget an tlin vek thu tarlan ania bial somsari pakwa a bial somthu panga te chuan budget an khumani tol chung tin Pathiani chuma in khoma Sunday School nei ani vek theinan ngen na siam an rel ba ka Sunday School la nei lo na tol chung te chu General Sunday School shwai tu te chuan tlo chwa an rel bokani General Sunday School Board chukhom chuan Doctrine Department quiz an nei zo tak chu thlerlet na an nei boka kumsang ni somni paruka quiz hi buat sai le turani General Sunday School Board a hian Sunday School Kai Kim Award chungchang soi ho ani boka Reverend Dr. Sainhun Award dong thei tur kumnga azona Sunday School Kai Kim te chu kumthar kumsang ni somni paruk January ralma a General Sunday School Secretary hne na report turin General Sunday School Board chuan min nge nani Kumnga Sunday School Kai Kim Loman Reverend Dr. Sainhun Award le kumsom Kai Kim Reverend RAT Dovery Award dong to te ero chuan award hi don non thei ani don lawani General Sunday School Department chuan kumsang ni somni paruk Sunday School Zirlai Bu Mantur abituk boka Puitling Zirlai Bu le kathon pasari te Jacopa Petera pakhatna le panhina Johanna pakhatna panhina pathumna le Juda Reverend Zoram Tharaziak chu chengza no pangzir lai bu beginners atanga doctrine cheng somsari hei kumhni na chuthar abuthar vek man turani no pang chunu zir lai bu hi cheng somsari manni in kumsang ni somni panga zir bu man mek chu man non turani North Mizoram District in Khompui Bazar bialanga chutlong taka manzo ani
October ni somthum pakhat atanga November ni ni pathiani mangkhan North Mizoram District in Khompui voi somni pakwana chu armed wing South Koshan biak ina nei ani a General Secretary Reverend Tilal Ding liana na manpui North Mizoram District in Khompuya hian zirtop zat atangin revival in Khom nei ani a road big thushil tu ten rongbol na niin zai moi tak tak ngai thak ani bok inrin ni aro real in Khom an neya kumsang ni somni paruk in Khompui chu kang mun bia la nga ani North Mizoram District in Khompui ro rel na chuan kumsang ni somni paruka tirkau pakhat roi anrela danpui kai hnoi le ro rel na sang zo ka thlen tur rod na enge muzat an passbooka alangsar zual zinga Rampum Huapa Pentecost Pavalai Pol din rotate Mizoram UPC full-time worker te pension kumsom ruk panga man mek kumsom ruk emo kumsom ruk pahnia ti hniam te atelani Martlang District in Khompui voi somthumna tluang taka zo felani Martlang District in Khompui voi somthumna October ni somthum pakhat atanga November ni kumsang ni somni panga chunga vaireng te community hall nei chu tluang taka zo felani a Reverend Pilarin Oma General Superintendent in Manpui Martlang District in Khompuya hian mikhwar riak lu zani somnga chuang an oma zirtop ni zan atangin revival in Khom nei ani a district chunga pastor tirkawle upa ten thu shil rongbol na an neya bial sang sang atanga zaimi ten fakna la sa a rongbol na an nei thin bok inrin ni a rorel in Khom nei ani a rorel palai za somni pakwaten agenda poimo tak tak relin agenda pa zinga in Khompui thleng tu puina cheng sing thum ati san ba ka rorel sangzo ka thlen turin foreign le home missions department te board khata chun fin chungchang te general superintendent le executive chairman post term khat bak chel theilo tura ruwa manna siam chungchang ba ka danpui khoi pakhat pas ani Martlang district huam chunga hian bial paruk konpui kolasip diakon kolasip venglai bil ko clear vaireng tele vairabi bialte anno meka kumsang ni somni paruk atangin sai pum bial ding thar turnen bial pasari an omto donani District Secretary Reporter Alandanin Martlang District huam chunga hian kumsang ni somni panga chungin member thar zali somli pathum an oma kaushan ding thar pali a ombukani bial chung rongbol na lawngai thak chun zomila November ni nga ni Laini Zan Khan Marchak District in Khompui November ni Sari Zirtop Zan atanga ni kwa pathian ni Zan manga nei tur bongkon kaushan biak ina bial huapa in Khom na nei ani a in Khompui hlan na a hova man ani District in Khompui hlan na in Khom hi organizing chairman upa H Valal dikan akai shuaya tual upa si zoram tluanga organizing secretary le tual upa lelrem ruata biate organizing treasurer tenhen atangin organizing committee malakdan report ngai thak ani a sub committee pengshang shang report ngai thak ani bok bongkon bial tu pastor Reverend Zoram Tharan Thushil Rongbol na nein fuina thu asoi ba ka tongtrai na ania he hunikal content lim takin an mangani Marchak District in Khompui Organizing Committee te chu in Khompui an thlentur atan hian nasatakin animbuat saya November ni rugni nga ni Zan Khan hatlang an nei le a thokchuak an chenem hle ani Khozolveng thar bial chongtlai kaushana mi thar lomlu an ni November ni khat inrin ni khan Khozolveng thar bial chongtlai kaushana loi turin mi thar pasari Mizoram UPC a lomlu an ni chongtlai kaushana vek hian atuk ni hne pathiani khan mithar pali Mizoram UPC a lomlu le anni Khozolveng thar bial chunga kumin hian member thar somruk pasari Mizoram UPC a lomlu anni to ani chongtlai kaushana hian petera varte te chungkwa Khozolveng thar ami te chuan ram chulna awangin lom tu soi choi moi voi ni anneya bial tu pasor zai on ram nga ya chu speaker ni in lalmudikin zai rongbolna anei thin bokani Khozolveng thar bial chunga hian lom tu soi choi moina hi tum somni pasari man to ani Kortha bial tumpang lui khwa November ni pathiani chuma in khoma mithar chung ko khat member panga te chu tirkau ar vanlal mingsangan Mizoram UPC alom lut bok tumpang lui khwa a hian Khotlang district roin Daniela revival team te chuan rongbol na an nei mekani Mamit bialdam dai kaushana loi turin November ni pathiani chuma in khoma mithar pakhat chu tirkaulal nun puyan Mizoram UPC alom lut bok tirkaulal nun puya hi Khotlang district roin dam dia rongbolin ommekani Champhai veng thara preaching point hon thar ani November ni pathiani chunu khan Champhai bial veng thar muna preaching point honna in khom nei ani a bial tu pastoral mangai oman preaching point thar honna le caution form na ani ani veng thara hian Champhai bial malak na in tirko omega lan mingluan rongbol na ani mekani
manugat bial hambai para tual chunga November ni pathiani khan Hindu chung ko ni member somte chu bial tu pastor Daniel Darlong chuan Mizoram UPC a lom lut bok Sechi bial elim tual chunga loi turin November ni pathiani chun khan mithar pathum Mizoram UPC a lomlu anni Chaltlang kaushana October thla khan mithar pasari lomlu anni a anjinga hian kaushan mi nisa pakhat vengdang atanga pem thara oma kaushan dang atanga lomlu tharmi paruk anni Chaltlang kaushana vek hian November ni pathiani khan kaushan mi nisa vengdang atanga pem lut mi pali lomlu anni bok Bethlehem bial LED te chuan an bial in khom puya ro rel na bozuin November ni nga ni lai ni khan Bethany Children's Home si hmuya luan chhuana an neya home mamo sang sang thilpek an hlan Bethlehem bial LED te hian bu fai bag ni dal bag khat alu bag khat tel case thum purun sen school phe khok bong nu te le zirlai no pangte mamo sang sang Bethany Children's Home a thok tu te hne na an pe ani Bethlehem bial LED shwai tu te hi upa R Valel Ruata bial chairman chuan hawin homa thok tu te le nau pangte nen income ho na te an neya upa R Valel Ruata nau pang le thok tu te fuina thu a soiba ka tirgaulal nun thara home superintendent nen atagin home report le lom tu soina ngai thla ka ni Bethany Children's Home ma hian no pang som ni panga mi pa som paruk le mechia pakwa anum me ka ni Lower Assam Field Chandrapur Kaushana Loi Turin November nili thole ni khan mithar pani te chu field pastor Robert K Singh Sanchuan lalpa I swaming swal ngai damna baptisma a chantirani Chandrapura hian Paul Indona anasa hle a mithar lom lu te po hi Chandrapur khoshwai tu te chuan khwa atangin an hnut chhuaka sarkar atanga ham thatna local po dan sakchin anni Chandrapura hian evangelist Jacob Kisku chu rongbolin ommeka November ni nga ni lai ni atang khan home crusade an nei tan bokani Delhi Field LED te malak na in November ni khadle ni pathiani mang khan seminar kam revival program bial hwa pani ani a General LED te chuan he hun hi an man pui General LED shwai tu mi pariat he hun mang tur hian an fe chhuaka seminar hi session ni athen ni in Arlal Than Pari Lelal Munsangi Treasurer General LED te chu resource person anni Indonesian atanga pathianizan thlingkhan revival program an man chun som boka lel eng moi vice president general LED le sireng hlupui president general LED te chuan thushil rongbolna anneya pathiani ya hian kishangar kaushan te chuan pathian soimoina nein Delhi field ta kaushan te chuan hlim takin revival hi an mangani November ni khat inrin ni khan kishangar New Delhi Kaushana Loi Turin mithar pakhat chu field pastor Koko Lalmal Soman lalpa I swaminga baptisma chantirin Mizoram UPC ya Kishangar Kaushan chairman upa K Vanal Venan alom lutani Delhi Kaushana kumina hian baptisma changtharmi pasari an omani Ole khati zong kha Kaushan rongbol na chanchin kan thli lengai thlak theite chu ni e